yang memiliki kesan berkaitan dengan sekolah umum di Sediantara. Ada pipa
Sane mangkin ring rahina sane ayu bangke puniki nenten kaler upacara Mejaya-jaya majang ring pengurus prajurit sane baru. Kliang duwene mangkin Iputu Sudiarto SH, Sekretaris Ikomang Sumitra, Bendahara Ikut Sarjana, Wakil Kliang Ikut Pujastra. Wonten kaler wonten bage-bage Pawongan, Iwayan Tapelare, bage Parahyangan, Iwayan Juniarte, bage Palemahan, Iringan Indonesia. Kemudian motor suksana ring prajurit sami sampun lascarya memanget pacang ayah niriki ngabeh kasupertan Pura Kawitan Tawas Kuriagung, Pura Pusat Kesemadanan Kawitan Tawas Kuriagung. Bupati Gianyar, Bapak Made Agus Mayastra sampun Presiden Tangkil ring dinani sani mangkin. Suksema Bapak Bupati sampun gadang. Ini sampun sami saestu ngiring cakupang tangane mulah tangan pun.